right before your eyes. Step by step, you're on your way. Welcome to a brighter day. Don't you know it feels good to be alive? You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Yeah, and times are changing everywhere. Do we dream and do we dare? It's up to you, the door is open wide. Jeg gider ikke op nu! Ej, kom nu. Hvad skal vi så tidligt? Ja, altså vi skal ud og gå morgentur. Vi skal, kom så, vi opstår friske, og det er dejligt vejr udenfor. Så, Hvad skal vi? jamen, vi to roomies, vi skal gå sammen op og gå morgentur. Til morgentjek. Vi skal mødes samlet. Kom nu. Kom, tag. Så, der er snor på. Ej. Så. Ja, værelse 22. Okay. Jeg skulle lige forestille at være nyeste møde. Har du modekrise eller sådan noget? Nej, altså fra november til april, der er det så mørkt udenfor, at vi skal have vest på, hver gang vi forlader skolens område. Ante, var det ikke meget rart? Det var det. Vi ses i morgen.